nulo pa hi kom don ha dam na num chiu na mo tu zana hen video van tua ka van tim lo na en ki lai te khan ka just lay kong he bet la in aba pi ngai mi te thong pang ka van thai cha khan tu he video toy non ten van tua ka van tim than na kha se ma thong pang chu zai da si kan ti sia chon hi ka han we house ne we house nam van that mi kha se an ma phai sa khan aji chu president trump ne way hawa hin face office ti mi zoom nak office kan ti la chute ma kha on ding in executive order a chua ti mi thong te kha ani hin a khan way house ne kham ban that ni ma kha ma kong te kha kam ban chim la e ma hla na khan adang dang jong kha kam ban chim pa na lai si trump he tu ban tuan na kha zan hi zar thum a ban si chang ma achunga ram leng he chon biak nak se ram chung rian tuan ning chang chawza dir mun tam pi ai thlang mi he amban chu ma e hi chunga hen abepi bikin atui valai chunga mi rum bikasmi elon musk ne roi mi department of government efficiency he ma he abepi ngai mi se atu hi cheu khatni chon ma elon musk na roi mi he federal payment system chung tiang lu tar cho thal lo ti ha an elen e ada ozong an dau ngai al hai chen democratic lay foi tu polish mo la tu hi kan thai ban to kon ni zan ti ni rong rang alin sangai mi US AID USA ti mi agency ama US chawza atang e mi ramdang bob nak atlai tu vial te agency kha kan ro lai ti kha a betak te in nai rong rang ka chuma thong pang ka hong thang mi se na a tho tak chu an thok lai ti chu zum lo asina in atu kharian ton tu tam pi an phu an ha na din an din tar na e ma hla ni rian ton tu a thong le mi kha atu a chon rian ton tu za le zani kar la khong rangen ma USA kha kha an kalpi chang lai ti kha se kaban tok te khan atu hebata te in elon musk roi mi government department of government efficiency ni khan betak ten chawza rian ton nak chawza department ki pi rian ton ning changle tangka alu ning a chua ning pol kha tu he an tan chak thlo ma an pan dat thlat chua ma liu se tam pi chu chawza rian ton tu zong he an din termin ha am pho min ha cho len ri lai la asi kho chungen USA leiba tam to angai chang te ka hen ma leiba he USA avane sar siam than kho na khading cha tangka tam pi har tangka tam pi kha ise phar tika tu ban to kon har lawen tangka vai won mi le a chuak mi vial te kha tu kha betak tam ban kham na kha se la Donald Trump ni hen kumli chunga tam pi chu a thlen kho lai ti kha zumo me phanum me bel tu chu amma president ni tu kom tu tan pin cha ban si kho ti lai lo tika ama pin ni ama nu president ban tuan mi ni ama ban to khat am pe zul khote la mo ti tu kha chu phun dang pa se lo ama atun chung tu achun baya tam pi chu a thlen rem man lai ti kha chu a fiang mi se e dai sim han a zu asa lai mi zong mi pem dir munin tam pi kanum ha valai chung ram hen zu asa han ni pem a lo mi ram chan lem lai lo valai chung han ram zan hi leng kan mi hi ram zan hi leng chung a hen zu asa hen a lo mi ram anum lem lai lo valai chung mi vial te ram kipin kan tlin di nak ram ase zu ase kan te chu kam pal lai lo e jet lok chun zu ase rak fu pen le rak khi rak du mi chiao hi ka zu ram i ku sakhe rak du chiao kha ase e hitika hen zu asa me pm he kan kar chin lamang chumu khoinak tu he heti ka wa chun zu chau za ni hen me pm via te hi an ram chiao kwat ding le tluntar ding ti se lo zu ase milu mi million zathum reng lo chunga hen za cheu de deng he cho mi pem kan semen ko lai chutlok chu mi pem le pem lo kha kana za cha sinan mi pem kan ti tika tam pi chu zu a citizen
ase changmi khatam pin ume e hitika hen seu khan ni chun Donald Trump he mi pem a huwa mi pem rem lo ti lei long te khen kan mu ti ka khen arak dik thu lo arwang chu Donald Trump me keima kam hu ve tok le ka thai ve tok le kan hal ve tok a hen chun Donald Trump ni mi pem a huwa lo ama bel te chu hi ka an ramdang arak ra e hi ka he zu ram cha zu chau za cha thil thalo ato ami zu ram min ha cha fa nak chu pi mi heti ben tok mi sol mi thlo pol tu khucho ho po ni khan kan huat ding mi na ka se ko kan rem ding mi na ka se chiu lo asan atlang pin kan zo sia khan chun Donald Trump ni hin mi pem cha huwa hrim lo ti ki ke ma pum pa kam hu ning se la policy la ren ton ning ka zo te ka pum pa ka si ban pum minung si ban to kan pum pa ka khen acham baw nak le na asol pal nak zong khe zai ma cha chom ko lai ama pum pak zia zar hrim hrim kan uar lo mi le kan uar lo mi tampi ko lai asina en arian tuan ning alung put a hen tampi ko uar na kom ta chuna kai ma hi ke ke chu ka thin lung te hen ka ti mi cha pathian zo na ka thin lung a thai e Donald Trump ni hen hang ko kuam hen se lo hang ko kuam hen se lo khoi ka zai ban to kan aka khoi karam aka kot man akhan Donald Trump chu ko uar ko lai arwang chu ama akha se a policy le alung put kha ko uar mi se ram ram le ami phun adot mi adot mi kha ko uar mi che se chun khatlai kama krifa dir kam e bible ningin thila tu amila re na tron mi jok tam pi chu chung jok president dang na na ken uar nak jong khatam pi ve fon le US president hi kan zau na tika Abraham Lincoln le Donald Trump tlukin huat atong mi le dau atong mi anum lem lai lo ti se Abraham Lincoln kha zai rong khan huat bi kan ti si achon sal ngai athalo tia arak dau tu le zu asram mi sal ngai nak phung a rok tu asi cha khan sal ngai arak du mi mirang pol tam pi ni khan an rak huat nak an rak dau nak khas asina en Abraham Lincoln chu valai chung amin adai ti lo ding mi president US president khan nak zo ram chunga khan nak ngan pi atu le zu ram a than chautar tu min thang pakhat amin adai ti lo ding mi si chuban tu kan Trump zong zo ram chung an president tampi ne awal ha rak ton mi tampi ne an tu kho lo mi thil tampi atu kho tu le rin atun kho mi si ban to kan huwa tu le dau tu jong tampi ngai ko lai asena an zo ram level ai chung tom bi a chon Donald Trump amin adai ti lo ding mi president pakhat asive tikha a hi ka zon ban lang tar ta ka du mi se le chu cha chun za u si lo mi pem a huat lo khawan za u se ka kan hoi pa mang khup ling ni awan tial mi kha amhung mi jong tam pin chang la e hi kan van za u si lo Donald Trump mi pem a huat kan ti lang mang mi ni hen anupi ke tu Melania ke anupi ke mi pem a si mu ka hopon ni kan thai mi si chon atu vice president pai JD Vance anupi jong ke India si mi pem thau si chon vanza usilo atui secretary of state athim mi pa ramleng bon je thim mi pa Marco Rubio jong chu mi pem thau chu Cuba mi pem si chaban to atui FBI director cha athim mi ki India pa si Kas Patel ke India pa si phone le hi ka vanza uri usilo housing and urban development secretary cha athimi jong ke African American si minak pa Scott Turner athim thiam e chaban to kun he labor secretary cha athimi jong he Latino mi pem fa ti si Lori Travis di Ramer athim la ka tu ban to kun Trump jong chu sorry Elon Musk jong chu chawza tangka sep nak la than rep nak cha beta ta rian tuan mi Elon Musk jong chu Africa South Africa in mi pem asi thau la khaban tu khan hi ka
ama achawzal a cabinet chung hrim hrim a khan atuan bia zo mi pem asimi pol tampi na tal tika mi pem a huwa mo ti sia chun mi pem huwa selama vial te khadona thram ni khan cabinet a khan athim hrim na lai lo chu cha cha rian tuan ning zo te mi pem cha huwa lo ti khu chu afiang ko le chu mi tampi ni mi pem a huwa tok kan ti mi kha chu ke adik thu lo ti mi te khate kan fin nak ding cha khan kan hoi pa mang khupling na tial mi te kha kam ban throm chi mi na se okay atu chu cholong silo atu president aban tuan in ban za o silo tu na yam hasa ka chem chang ban to kon hoi hawa hen face office a foina chun thlacham phu hrim hrim hi zup nak lei office hrim hrim kha thram ni khan a online e ma on mi chunga chun thlacham nak chun adang dang zup nak he ape tlai mi dang thil tam pi kha itu a kho salai ika wei hauna ban than ninga chun ma office chu zai rong thla adir zai cha than dir ti sia chun faith based organization zup nak he ipe tlai mi zatlang bu pol ma pol civil society pol organization pol ikha mak pol kha thontar empower thontar nak ding cha si chun community pol zatlang bu pol te zatlang bu pol le ma chun house of worship pathian biak nak e biakin bi pathian biak nak he ai pe tlai mi po kha ma vel te kha biak nak in lo pol biak nak organization pol kha de tak den thontar la thajang pe kha ati mi si chon ika achungkhar le community pol chon biak nak zolot nak religious liberty cha khan ika he ma office hi onasi ti kha wei hauni khan chun amban than e ma vial te hi ma hlan ni president ni an rak tu ban lo mi khase le ma che chu thram ne tu hi on ding in February ni sri ni hina khan executive order kha chu achang aro thanan online e khatlo khan thram he by khrifa sina ka te khrifa sina ka tha pe e adier kam tu sina kha alang chil lamang e chaban token atu bible ning kan tila chu nulunu pala pa haiti ban tok la dang dang kong kaw zonga bible he ai kal mi tam pi kha athlan aram mi le ithlan irem ti mi chu thil foi selo jiaza pakhatte ithlan man kha thil foi selo chu cha chon zu ram pi ban thlan nak ban rem nak ting cha hen thil foi sel a har tak tak mi tuan bo rian ase e minung tam pi ne an tur lai minung tam pi anor suan halai asina in ana thlan kho ana rem kho sia chun hina khan zu ram pi he athang chawla e walai chunga mu a ke hu ham angai mi ram ase than lai it is Donald Trump ni khan I tip big mi chun mang si chu si kho na ding cha chun zan zanin arian ton te cabinet pol he thacham tu pol he chun zan zan na zom mi le ani tip mi city kha eka zo na van lang mi si chu cha chun kan ma chiao zong ne Donald Trump cha thla kan champia kha zu ram pia tha sia chun valai chung pum pi cha thil tha se kan ma le kan ram cha chiao zonga thil tha se kan thai ko khanai zonga ti kha vai hi kol ram he koram boy na khe zu asram mi national security anor suang khomi asi tia bekhia na kha atu ai chu bekhia na chu kum khat cha khan baya antu mi se maka kha baidan chawza chanzo on raktu mi si maka ka kum khat avan pe than chu cha chun thram chawza zong ni hin kolram boy na kha phi lo kolram mi pi na tem tur na kha phi lo ti kha afiang lema na kha an pi de mi thil tam pi kham cha khan am ban tu lai kolram cha zong a chun zai moti te chun bai chol chang nak phlak nak cho angai te hrim ko lai ti kha ke man chun ka zup nak se let Trump he ban za u si lo president ai chu liao te khan thla champiak tu atong ta tak tu he than champiak peng ama ajong he thla cham thau thla cham ngai thau lai te ka zum ama thi ka ba thai kho ti lo lamu than cham nak he White House ama White House Oval Office chung thu hima khan se chun ka dang dang zong a khan se lo zoom tu pathian mi fa na ne hen Donald Trump tlukun than champiak mi le atak chunga alu chunga ku chuanin
thla chuan hal piak mi lem lai lo tia ka zum le ama hrim song ni hen mi pi laka zapi hmuwa zapi laka khen thacham piak si kha ai nau tat lo president tampi ni chun ma khan du lo zapi lake thacham piak e afoina kan chim sia chun democratic lai hroi tu pol kan hroi tu pol bang ni patimi tim han an du ti lo chumu an chim du ti lo ema leo Donald Trump cho me pi thai in me pi mu in zapim hai zonga khan champiak thacham adu ama zong lom ten thacham at chawhan le chu cha cham pathian ne zu dram pi cha le everai chung pum pi cha hen athim mi askawrwa ti kha kaima pumpa kam hu ning se okay ma bial cha lo dai simhan atu bantuk de woi hau tianga face office zoom nak office tiang on avan silai avan ti mi te rim kha ka chinlung avan tuk cha khan tu kha kaban video kaban to ta nak se kampling lo ngai bu kaban chima bial ka se an di lak chong kalom video tanga kana tong tham halai